Syafiq Khan dan Syazwan Zulkifli. Pada malam ini, apabila saya rasa tak adil kalau kita tak kreditkan orang-orang yang tercalon sekali. Eddie Ashraf, Emma Manan, Syukri Raya. So sebab personally untuk saya, Syazwan Zulkifli juga, diorang ni antara nama-nama yang inspired saya untuk jadi seorang pelakon. Sebab diorang berlakon dulu daripada saya. Kau pula. Terima kasih Skop, terima kasih Finas, terima kasih semua. Thank you very much. Thank you Ibu, Ayah, Mak, Abah, Kakak Kampung, Mimi, I love you. And thank you semua orang. Syafiq, Dato' Yusuf Aslam bagi saya peluang. Abi,